Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyambak penjaslian Umrupa Premium Meghalaya. Kino ilam jaga Meghalaya Schools Welfare Development Association haka sautruk ya yong arajar pausan kila IT yang dor khas kemudian sandli kimat jeng dawa syaka sorkar jilla kinthop yu mindirang ba ka jilla konrad ke sangma Show Menteri Keterangan Pulih Putih rakam sangma bat sibo bedai pej ya Keterangan Pulih Putih. Haka jika keramat kilat Thai Kubor Presiden Jangka Association ubah hamar bamut marbanyang ulau makaseng kan selek banyak kendu yu Menteri Keterangan Pulih Putih ke sorkar jilla banyak kerana halo kini kemat bela IT syaka sorkar. Haka kerteng Jangka Meghalaya School Welfare Development Association ni pak ya kenika Kubor di betip Syabaro di Tuhat Jangka Association kumjuru syaki School Welfare di berada jelah di bala apni uti ba nakabenta jongi baginon pansubit ya kami bertemu. Nakasgi kat kemangilan rai kami meeting adap. Di menakasgi ngila adapan ai ya kenika memorandum sya education minister but kumjuru ya kenika memorandum bila ai kopi syabaro concern nadu chief minister nak tetap ke nakabenta ka jinyakran babania halot kan dimat pengilapu akan berendam ngin sa yakendu pat hari kateo panwan dak se anda mengenai minister on study moh yaki di jinyakran ka ba bania kan selo hadir dia kamenta ko bani thu ipi ba dimat di bangla summit hakan memorandum di dan satu ka banding kong kadai ka streamline of school and categories. Kasi patay lengkat ikan ni. Kumang yo iba kajing ya syakmat pat kajing tu ban penduna ya kajing ya kan number to the school. Da ka ba batch lang no tang kawai ka school. Kumbut nadu primary hadu secondary lagi higher secondary. Pandan no tang kawai ka school. Ketika kamu kelayak syakbat kita, nagalang jongi ngidon ketika jing ai jemut ya ka department ni sarkar kanongka. Hakabedai baka kerteng juga school. But itu officially tangkawai deh. Kamu dah ka level ka bahalo. Nama balai bersikapta ya ki school jongi la itu nala ka jong. Ya ka LP la ka jong, ya ka UP la ka jong, ya ka secondary la ka jong, higher secondary la ka jong. Kabu jing ya ba ka jing trekam. Bat ka jing ai information education jing ya. Di kumang iyo ibak lapan pau dari chief minister maka jala jumi kede jala ko bon ek school bu khasa haja top di kadai nama ba hang ni jala jumi rak thukna la ka jong kategori di lada la streamline no la merge no ya kan ni angek ka kan number jong school kan sa duna tare ko kamat masa di na lor bang kata ka ai jimut ba yang kalau kerteng ni kuat rubah ngindon ke tang kawai ka kategoris but itu kata non government aided and partially aided kat kumbala mention ha poka Meghalaya state education policy kuat ba kadi ke itu nang syakmat kan long lo tang hakimi kat kumbala pemerintah poka policy te kamat ka ba ar ka ba ilabu kadai ka financial support nak tak secondary school but ke upgradation PE kanika jingrap di secondary kadika mat kaba nak kawai ka po sing ka po dia kran ha kaba nakalian ka office jongka directorate kunjung nak education department di pa ka proposal sa ka sarkar nak banta ban a jingrap secondary di bala yo i gajing itu nak sarkar ndrai hadu mata kan ni kamprekam di kemang ya pai ya kaji rekam ya di kabaki secondary di debandan ni hadu dua tika de kaji kre ju school ban kentiu syakaya secondary kan bu kaji bakra lamda layo shwa i gajira kabade bakanika existing keadaan kita de nak kapenta ni nagalan juga ASEAN ni ha ya kanika jingtho kapenta ban kepat jore ke sarkar ban nak kapenta kali dapat ban ai jingerap ke secondary dei ban sipya ban le na mardo kumjuru nak kapenta
pan kentil kerdan ya ki upper primary ki ba shop ni ki ba don na ki jaga ki ba don secondary ba palat 1 kilometer ka di jalan tu de ba sang ya ki secondary lani upgrade ya ki sabing upper primary school kata kali kau ki terwa ka jadi dah ka babut dan ti kendon ki balak don di syuk na ka mat ka balai na ka bede ka ji klan ya ka primary education tindak kalian untuk ka seng ketung ka ke memorandum jungi dilakukan syai ba ka sarkar kala day minta ban thai khmat bat klan ya ka school hi na di primary ka tung ka NEP tinggi su thu ba ka kum ka NEP kadika jin pia ya kini ki kelas ka IPR kani ka structure ulang dikum ta na kapta kani ka jing don ju kino hikai ki school ka ba su sa tak arnut kani ka jing sa tak arnut no hikai ki yo jirap na sarkar mensiwa kadina do kisemti na ka hasil autonomous pi hat ko ba ka pniat ka KCDC ki school tak arnut no hikai ka sarkar suya ka kunta de ki kelai jong ka primary no primary education kala na ko semua ka number ki kelas ka nanti mensiwa ka dan tahaduk kelas 3 hadin ka na kelas 4 empat wan kelas ta de ka jing don jing ai na hikai ka tak arnut de kalau ka e sibun panon ra ka quality of education tak ka arnut no hikai ma ka hikai nadu na primary hadin kelas 4 ya hala kaning na kalian ka asian ni demand pa lakum nukum no ko pula project sanut kino hikai ide ban yo ba uwe have kalau kata ya ki school ki babun kena siswa sat pokok channel di ban pekai kam ka tumka PTA kata ka dikau demand ke cuma dikau mat ka ba sao ka ba kham kong san hiru ka day na ka benta in service teacher kia bang ya pai ka state tumi kita yo in shan ya ka statement dong education minister ro ba ngidang don pun ki untrained teachers ki kumbang nyai ba kino hikai hi kini kino pengkeladur no ya kino salam ka ke baro ismi inti ba kin aha dei da ka jing don ya kino hikai tibet bala tibet hai de ka jing bon to kini untrained teachers badan apa school kan tak sibuk ka quality di school nak kara nak lain jungi ka asian ni ba kan tepat sarkar ba ko bakal project polisi maka dilan nak petang ini service di siap dan dak ba wa tak kan kuno kala kelenti pan tha biat ini kai nomor pun mata pula kon tidak bagian aku tidak penting saya ya maka school ini mata kan kam bandon ya hong ka depan dan secondary kumjuro ya gitu ki bapak ya ka GLS kala pan ya tai no igunu ai ka pan ajing dok mai mah kalau pakai igunu kata de na ka pentakan ni kepa akan extend dari dong siam wa phim lagi ka depan nombor ai ta ka statistik niyo iba barok tu kidang dok nasu ai sa koi pita ka sama pi ka ne ka jikship ti joka SSA masih tulok hi syaka account jok no hikai ngalak kalau ni hadu mentau no hikai dot syu ka kamte hakaskul dot syu dari yok tulok balai bakade kapisa kabala sil na ka office katang lai sa hitu no hikai wado khamikai daba budang dot kertang haka guys saus nam better no hikai ro tulok katba school kiba la design no hikai kimio tidak yang cepat kalau yang pat panio no hikai kimio ki kadang-kadang ke jimbak lada kan syahmat ikut bakar kedai bahai itu